voin hi August ni som pasari sang ni som ni panhi nilai ni ania Mizo Official Channel thir tu le ngai thatu zong zong ta chi bai vek ule tun tum chu Khawvel chanchin thar city larinoma buat sai hi yan chir chuak le teang nuclear indona wangin mi tluk le ding on nga an thi theidon Russia in Ukraine nuclear bomb man atum lo Zaporizhia nuclear power plant a him lo UN Secretary General Antonio Guterres chuan mi pahnih khat in hria thiam lo na wang le thil chhut sual wangin nuclear indona chuak palin nuclear wanga mi hring teral thak na thleng pal thei ani ati hnuwa uluk taka thil chuda chui mi te chuan nuclear indona alo chuak ani chuan anu zela Khawvel cheng mi hring tluk le ding on nga zetin an thi pha thei ani tin nimina an thil chui chuwa dan an tlang zarani US le Russia inkara sirukla me wa thapui thoa indona halo chuaka nuclear bomb an mangani chuan eile bara har satna na men lo le sik le sa climate danglam na salutuk tak mai te lo omin chung honga wangin alo bera mi hring tluk le ding on nga chuang an thi pha thei nei tin Rutgers University US ami thiam bik climate scientist role ten an puanga anjinga mi professor Alan Robok chuan data la khomin chiang takamin hril pakhat chu nuclear indona ti chuak lo tura mala ka ngai ani ati hetianga uluk taka thil zir chiana le chuina thar hi nature food chanchin buan nimina ti chu ania nuclear ral thuam man chu mi hring ta na hlo ni zungzam chaklutuk lo ti dal tu le dang tu ozone layer ti che in kan chena boruak tuam tu atmosphere ati kholowanga chumi awangin ni sarap thlak te asiamanga chu chuan bu le bal thar chuana ngonga trampui mithia thlentir thei tura an ngai ani nuclear ral thuam chek kholte chu chiruka thenin ate thamdeu India le Pakistan inkara indona theile alian US le Russia inkara indona thei tura ngain nuclear indona lian thamwak lawa chu apoin Khawvel pum puyang honga kumnga chunga bu bal thar chu chu za zela pasarin na titlem turin an chuta alien thama indona US le Russia inkara alo chuak ani chuan chosiam chuak na saram US China Germany le UK te churai lo te angungin Khawvel pum pui chu kum thuma tanga kumli inkar leka za zela songko angong zuanga bule bal thar chu atlem le angonga wangin mi hring tluk le ding on tel chu ei tur nei lovin anom thuayanga Khawvel cheng mi za zela somsari panga te chu kumni chungin ril tramin an thidon ni anti tuna Khawvela mi hring tluk le ding on sari chuang kanom meka kumin kum top lama tluk le ding on riat kan tling chho tura ngai ani Indonesia rama Mount Tambora kum sang khazaria som panga le Iceland rama Lakia kum sang khazasari somriat pathuma tlang kang na salutuk lawm chuan trampui le politika chiaina halo thlenangin nuclear ral thuam manani chuan ngong thalo taka thlentir theidon ani anti Russia today chuan Harvard University USA scientist rolten tun lain ni zunga tanga lumlu tukin kan chena boruak ti dai tu ati kholote lo ti dai turin calcium carbonate chi man thayam ti te anen chin me kani Sky News le Daily Telegraph chanchin buten anzia danin Hamis de Breton Gordon British Army chemical biological radioactive and nuclear regiment ho tu hui chuan United Kingdom chu nuclear indona nei turin ein bua sei turani atia mase tun mai ro nuclear ral thuam zong zong manga indona rap thlak le Armageddon indona chu chuak mai lo deu tur angai thungani Russia in Ukraine run nu thakhat vela khan Russia TV presenters then khat le lawmaker then khat chuan UK hi nuclear ral thuam manga beya anlo voto in anlo tong khum to thin ani kha tun maya Soviet Union hun lai din Europe rama nuclear power station lian beromna Ukraine rama Zaporizhia munchu missile manga ka nein Russia le Ukraine zon ati tu anin puton vea Zaporizhia nuclear plant hi Russia chun kumin Mars thatira lain athunun ngala Ukraine zon Russia si paiten ral thuam che kholada thatnan manga apua Ukraine President Volodymyr Zelensky phaichuan chu nuclear plant chu Russia in indona thilatan mangtangkaya Khawvel chu thunun nan mangtangkai tuma puin
Russia sipai te kuda tanga UN ven himna hnuai da thuai turin lo ngen to ani UN Chief Antonio Guterres po in UN Nuclear Watchdog hnuai da turle July chu demilitarized zone siam turin lo sei to a hei hi US le West Trumpton an thlop ma hle a tuna hian International Atomic Energy Agency IAEA ho tu ten endik turin le nuclear zungza ma pu chuak MTN fi an tum meka UN mitir te hi Ukraine khopui ki fatanga lu an tum chu Russia du lovin ral matong lam ania UN palai te ta na himlo tin an soi selani kumsang khazakowa somriat paruka Chernobyl muna nuclear zungzam pu ruin mitam tak nun na suatin bouro kaleng vel chu thlin Europe ram then khata alen darawangin an lo boi pha hle to angin Zaporizhia nuclear power plant hian har sarna na men lo tak asiam phan lau thong hle ani UN Chief Guterres chuan Zaporizhia nuclear plant beina chu manin ti hlumna thil ti ani atia President Zelensky chuan Zaporizhia tangin Russia chuan abul hnai khuale che vela beimeka Russian he nuclear plant station hi hel ho te ang maya athunun reng chuan Europe ram puma chiat na rap thak zo ka thlenti rang European Union Turkey Georgia thlengin boruaka nuclear zungzam zu thlina chem daranga tunlai engma soive du lawangoi rengram ta po inan tuar theini ti in Russia sipai te chu Zaporizhia NPP atanga inthiar chuak thuai tura mala turin international community te atra oi nangen ruai mayani July thato patangin Zaporizhia mun hi rocket le missile in ka zo zawalo ni towa karkal tani ngani khan UN Security Council thut khom man mo ko chuk chuk phani in Moscow le Kiev chuan hetiang thil thlenga mo pur tu anin pu ton ve ani European Union top diplomat Joseph Borrell chuan Russia in international norms zalova nuclear safety rules poisalova Zaporizhia nuclear power station a beichu ademom hleti na soisela Rafael Grossi Director International Atomic Energy Agency po in Zaporizhia plant beina chuan nuclear manga chiat na rap thak taka thlentira hlogom tak zetani ati heti la hian Russian Defense Minister General Sergei Shoigu chuan Ukraine na anin do mek na nuclear ral thuam man ru na chan tura omlo ti in Ukraine sipai te chet dan le tran munan lak vel dan chu US le UK in ruam man puya apua lena an changai don ni soin Russian Defense Ministry chuan British Royal Air Force en thlangna thlona RC-135 spy plane chuan Russia thunun boruak daya puin Russian Su-35 fighter jet ten an kirati anua British Defense Ministry chuan RC-135 spy plane chu Russia ram chunga thlo phalna adil nia soin an boruak thunun airspace chindai chu inrun luina thil ti ni na rem tilova hemi chungchang hi British Defense Ministry chuan engma soidu lo thungani Russian President Vladimir Putin chuan Moscow International Security Conference a honna khothangram te chuan NATO ang turin Asia Pacific biela military lama tho puizong in ma an lamekani US chuan Ukraine boina baka Asia Taiwan Africa le Latin America boina cho chu tumin mala le Ukraine indona ti to mai hlawa US apuani US House Speaker Nancy Pelosi chuan August ni khan China rem ti lo le du lo chungkara Taiwan na tlo luya China le US inkar ati sezual hlea China chuan Taiwan chu mun ruka tanga jim tot ngalin Taiwan Strait a live war games na sabera nei pha hialani avoi ni na tan Russia oblui le chu sakthut Crimea a ral thum da thatna jan koi mun chu akanga apuak ridur dura boruak am mai le mai khu asiam na sa hleani hetiang ral thum da thatna puak chiam thu hi Russia TASS news agency le RIA Novosti chanchinbu poinan ziaka Russia sarkar chanchinbu RIA Novosti chuan jan koi khuwa substation transformer kangani atia Belarusian TV outlet Nexta TV point kang mai chuak chiam hi antilanga media then khachuan hetianga Crimea beina le kang mai chuak hi Ukraine Special Force thil ti ni an soya ma se Ukraine chuan engma an soi du lo thungani anua Russian Defense Ministry chuan helai military base beina hi Ukraine ti ani ti soin
Crimea mara mais khua Zankoi district chu Jingdaruk le minute som panga bayania Crimea hmuna Ukraine line na tu tele Ukraine Special Force Group pani tangdun ti ania mi pani hliam omin rel tlan vel ati buai hlea mi zani zet mun hima son chu an ni ti in Russian official Sergei Aksinov chuan asoi karkalta khan Crimea tuipui kama Saki airbase po alo kang chiam to a thlona pariat a chia ti ani Ukrainian commando hoten US ral thuampek HIMARS multiple rocket launcher lai pui atum tak fu chat chata kilometer somruk vela hlaka fu thei chu June thla tanga mangin Russia ral thuam chekna somnga zetan lo kap to a tunami po HIMARS lai puya ka ni nan soi Russia chun Crimea ka le beina chuan indona na sa zok ati chua kang tin Ukraine an lo vo to thina kumsang ni som pali Mars thla Black Sea tuipui kama Crimea hi Russia in Ukraine kuta tangin akai pui sa chu sak thu tani Ukraine President Zelensky chuan Crimea kan laklet ma chuan indona to lovanga tia mase Ukrainian US le khothang ramte military ral thuam tranpuina wangin Russia hi alado ve ram ni berina langa Britain chuan Ukraine sipai sang ni chung chu an rama training a pemeka New Zealand ramin chung mi te training pe turin Britain hian tranpui don bok Finland Latvia le Sweden ram te chuan an rama Russian khuazin khabza en rela European Union rampuma Russian visa pek lo an rota Germany chuan trula ti kher lova a thov ve lovani Russia chuan Ukraine chu ala beizela Ukraine malam Jaitomir khuapo missile panin an kapa thile hliam anom puan ani lo Vitaly Bunechenko Ukraine sipai regional commander chuan Fin khurau missiles pani in Jitomir ka ania missile hi Belarus ramatangaron ka ani ati Ria Novosti chuan Ukrainian 10 cruise muna nuclear power plants parukatanga high voltage power line chu anbom chia rol ra langa che in an beya mase Federal Security Service of Russia FSB ten an lo hrechuaka hetianga nuclear power plants himna tura dan siaman za lovin an bo chiani ati President Zelensky le French President Emmanuel Macron chu telephone in an imbia Zaporizhia nuclear power plant chung chang an soiduna President Macron chuan an ngai venna sathu hrilin Zelensky point Russia's nuclear terrorism chu ti top thuya ni ati he Zaporizhia mun hi UN nuclear watchdog hoten enfiat hoyan tumdon ani Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me